biyag, wenno patay. Ti biyag, agnanayon arag utit din na. Ket ti patay, agnanayon met at tuok ken rigat ti paina. Ngem no ti tao ket gura ken pungtot ti adda iti puso na. Anya, ti pagtungpalan na. May sapay a nobela, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Inapalabas, kinid daw ni Rosana kini Solomon, akayat na makadwa ti inana iti mansyon. Iswa pinarwarmat ni Solomon ti bakat, manipod iti basement, anang ipupukan dagan kwa na. Ngam binalagan na ti bakat, nga iti kanito ngagtignay iti di na kayat, saan ngagpangadwa amang patay kan kwa na. Kabigatan na, napanda ijay ili ti bubok, tapno ituloy da sa polen ni Tony. Nagrana ti grupo dansot kan maskay, iti paraangan day di bakat Dorocha. Sinirek da ti balay, ngam di da nakita ni Tony. Nakita mo't ida ni Nunong Abarito. Pinalpaliw na dagitoy. Kalpasan na, dagdagos anapan ti Barito iti balay nila kay Kulas, ket pinakaamuan na daytoy. Pinaglemang ti lakay ti Barito, taison ti sumango kadag iti lalaki. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Di dasar dengan nito, aging gay ti da masapulan. Ay, bakit? Iso dadalitan. Ket pudno dito iti pagturungan da. Hoy! Sigala kay! Sa dino tayo ni Tony? Pagkapon! May tudom kadikata kami. No di mo ibaga kada kami ti ayan ni Tony. Pogsatek ti angas mo! Maskay! Nakadakan! Sa kuntimang paltugan ko na! Kukwak mo't na ito alakay! Pagusay mo kaminan! Talagang gaya, madakas na Saan iti ko ka na, atat Busansok? tao. Di armas da. Ito! Pagkapon! Si Kalakay! Pagkakawat! No di mo ibaga kada kami ti ayan ni Tony. Kalbidak na ito'y paltog ko. Ket may dasay kan! Jakam amo ti tao asap sa pulen niyaw. Awan ti kastaan nagan dito'y ayan may. Di mi patsen! Di tabalay ni Bakat Dorocha ti pagnanadan na. Iso nga imposible adi mo mo! Siguro na ita. Niduro tiya ti amapo. Ang ti tao asap sa pulen niyaw. At saan at taga dito'y. Natangkan ti ulbot na! Kastagaya ma. Dayta pa'y lang nagtakderam ti pinuntiryak si Kalakay. Ngem iti kanito adi kagpod no. Dayta ulo mon ti puntiryak. Tugam kitin! Talaga jakam mo day tao asap sa pulen niyaw. Jakto payam mo anatay gaya maida Dorocha kan karding anak na. Asang sangpet ko nga may ni tayag sapa. Kagap-gapo kaya kataltalunan. Ijahiyak ngagnanaag. Bilangan kay titalo. Ay, ito lang! Kalpasan ti panagbilang ko iti talo. Ket di ka pa'y lagpod no. Ay, tama! Talaga maidasay kan. Uray patayan da. Awan ti maibaga ka na kayo. Kaputa talaga ajak am-am mo day tatao. Amin na tao dito'y adiso. Sandang am-am mo day tatao. Ulos adi minakit-kita. Aniya. Isuat na sa isayat. Yung kaysa pulay niti sa bali a lugar. Kaawan dito'y. Kastagayam at... Tatakulas! Kunak no pinaltugan da kayong dagijay at tao? Kunak no maipada kayo kadaapong Dorocha?
Nalabi, saan ko pa'y agasat ti matay? Nunong, Tata, ang mga nuag sublidan tumanan. Kat ang mga nuad dan tumanan dakas nga ramidan da dito eh. day tangarot ti pampanunutek, Nunong. Isu ang masapol, mabagaan, dagiti taga ditoy. Tapno ang muda ti araramidan da. Nagdakas dagi atat tao. Kas lang kayat ko idaabalsan. Anya, ay, di ka agar-arami, di ti pakaisagmakam, Nunong. Tata kulas. Saan mo idaatultuladan? Agbalin ka kumaan na saya at atao. Apo, tatidakes sa tao, patay, di pagtungpalan na. Ha? Nunong, kayat ti Diyos tinasaya at atao. At no dakes ka, ay dakes mo't ang ipagbanagam. Tata kulas. Sa dino nga taitantian ni Uncle Tony. Dayta ti jak masong bata. Ang sapay kumata nakaadayon. Tapno saan na makita dagiti dakes at tao. Tata? Imbagaken kwa na nga umadayon. Asaan na nga pagpakita pa'y ditoy. Tapno saan ang maisagma. Sapay kuma. Takasta ti ngaramid na. Talaga gayam ang nagngangato ti pader dito'y mansyon ni Solomon. Saan mi akabailan akalayatan. No bilang taglibas kami kini Rosana. Agraman ti Kate. Nangato metlaang. Isumetlag ayam. Nga awan man lati uray maysa atarakenda nga aso. Tanarigat asirken ti agtatakaw dayto a mansyon. Adela. Ha? Bokan? Amok nga da ka dito ruwar. Agpalpaliw ka dito'y. Ha? Kwa? Amok latan ti pampanunutam. Pampanunutam siguro no kasano kayo ang makalibas. Maawatan ka, Adela. Hanggang palagipan ka manan. Di mo isarasarak ti karadkadyo. Narigat ti kasta pampanunutam. Kabsat Bokan. Ala, umaykan. Umunagtan. Tadapay aramidan ta ija kusina. Orasan tapno agluto ta. Tamangan no inton madamdamapay. Sumangpeton da Solomon. Sige, sumrek tangarot. Kabsat Bokan. Pagkapgapuan ka diti kinabak nang ni Solomon. Si Igudaan abak nangda. Juan, amok dayta. Ngam, saan ka di ama ibos ti kinabak nangda? Ado ti pagkapuan ti kwarta ni Solomon. Kas pagaammo ti amin at aga ditoy. Naglawa ti katalunan na diti bugalyon. At dapay rancho na. Rancho day di amana. Nga itaan, kat ni Solomon ti akin kukwa. Juan, amok batkit di dayta. Isuda ti kalawaan iti daga dito'y bugalyon. Nulabsen ti agsao. Dagadan sa aminen ti daga dito'y bugalyon. Oh. Bakna ang day di ama ni Solomon. Kaas pagaammo ti amin. Dakas mo't atao. Nga iso ti timawidan ni Solomon. Oh. Pagbutbut nganda ti pamilya da Solomon.
Nang rugi iti day di amana, nga aging kaita. Gapo tapulos nga awan nagdumaan da nga agama. Agpadpadadaan naranggas kendakas a tao. Agpatinggan to ti kinadakas na. Dusaan to ti Diyos. Wan, ang gami daw dawat ko lata iti Diyos. Adumteng to kumati panawan nga agbalbaliw ni Solomon. Anya, Di tayo makadngan ti may sa tao. Kabayatan asi bibiyag pa'y. Taamin a tao. At dalat tagundaway na nga agbalbaliw no si bibiyag pa'y daytoy. Isuas sa apay lakuma. Tadumteng to dayta apanawan. No kasta talaga adiyo na sa pulan. Saan, boss? Si Kangay, nasa pulam? Naiko, boss. Salubag ka. Damagin kayo pa'y nga rod no nasaraka kon. Dayta ngamin, maskay! Di ka agpampanunot, sakbay asumungbat ka! Ani, boss, tagtapis pa. Ala, agsubli tayon, ije pugal yon. Ansot, yung katulbagan, tidak kalakantado. Ilungat mo matan, tigit. Wen! Boss, agaling kayon. At data yung titimansyon. Sige, maskay! Yan nagpunti-kotse! Sige, mangan kayo bayatalo. Naimbaglakit na nakaluto kami. Ayan ni Bakat Adela. Aday jay likod ti mansyon. Imbaon ko nga agsibog ka nagiti masitas. Itay nalpas kami ang nagluto. Anya? Wen, senyorito. Hindi yung pagdanagan, ta saan ang makapanaw day jay. Kan may sa, di na mapanawan ti anak na. Urayan niya pa'y teraramidan da. Sanda ang makalibas ditoy. Wen, senyorito. Ala, mangan kayo latan, taing kay to aginanan. Boss, mangan ka magtana. Kumusta ka, Rosana? Nasayat na. Tadi mo ginandat ti aglibas. Oray kaya't kumanti aglipas, iti dayto impyerno a mansyon mo. Diyak maaramid. Talaga di mo kabailan ti aglibas ditoy, Rosana. Nabanugak. Ala, masahin na. Anya, Nabanugak, Rosana. Iso ang masahin na. Sika ti kayat ko amang masahe kanya. Tapno daras amay kat ti banog ko. anya, Agpaglabak, tamasahin na. Kat di kan agkadkad. Tamangan no si kati masahiyag. Nawatan? anya. Wano. Amangan no kayat mo ha, masahiyan ka pahingaw mo na. Sakbay amasahin nak. Bastos! Di mo kaya? Diyak kayat! Pues, masahin nak ngarudan. Hey! Maskay! Adda ka di madlaw mo! Madlaw nga. Ni Boss Solomon! Di mo tan rumrumwar iti silid na! Ngayon ni Rosana! Unyod. Rumatansot. Mapantay di kabaret. Anya? Salbag. Papaapalan na ta ni boss. Rumata. Diyak kayat! Kahit kunti agin na. Sa anak ngayon damod. Napanugak iti biyahe. Kapay. Di mo kasapulan ti babae. Napanugak nga rod. Isu ngayon ton maminsan langan.
Kanya! Bueno san, agpili kan kada bakat bogan kan bakat Adela iti paunagam iti quarters ta. Na! Iso dalangan. Kanya! Wanya, asino kadakwada? Ni ka di bakat Adela, ha? Sigay! Ni ka di met bakit bukan tiket mo? Ha? Kasla kayat mo talaga ni bakat Adela. Wan! Kayat ko! Wanya, ibagak kadil kini bakat Adela, ha? Salba kamay! Kung kunak lang, Dayjay! Uminuwa! Uminom takit diyan, Sot! Uminom tayo tiyado! Tapno makaturok tadagos! Bokan, nakita kasimrak itay ni Solomon iti silid nga ayan ti anak ko. Sip-sip utak arumwar, ngamjak pa'y nakita arimwar. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ko. Amang ano? No? Amok ti pampanunutem, Adela. Agam no kastaman, awan ti maaramidan tayo. Anya? Ala, ipaklem mo kitin dagita pinunasam a plato. Bogan, amang ano anya matkit di aramiden ni Solomon kin ni Rosana. Ay nga, saan kumamat Saan kuma? Nagmayat ti panagdiso dagiti dakulap mo, iti bukot ko. Kayat ko launay. Sige, kasta masahin iti husto. Oo, di mo patid-tidanday tabukot ko iti luwam. Wano, nabannog ka din? Wano, kayat mo ka di amasahyan ka man. Amok nabannog ka. Iso, amasahyan ka man. Saan? Diyak kayat! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Inapalabas, nagdamag ni Nonong Abarito kinilakay kulas, no sa dino itan ti ayan ni Tony, ngem awan tinaisongbat ti lakay. Ngem kitdi, kinuna na anapan iti adayo a lugar, asan na matunton dagiti dakes at tao. Itimat mansyon ni Solomon, agdandanag ni Bakat Adela, gaputasan mo tanarumwar ni Solomon iti siled nga ayan ni Rosana. Ket iti siled, mas masahyan ni Rosana daytoy. Agluluwa ti balasang, kabayatan ti panang mas masahin na kini Solomon. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Oo, di mo patad-tadanday tabukot ko itulwang. Weno, nabannog ka din? Weno, kayat mo ka di tamasahiyan ka man? Amo ka nabannog ka? Iso, amasahiyan ka man. Saan? Diyak kayat! Di mo kayat? Saan ko nakman? Diyak kayat! Ala, panawan na kong ditoy! Bumangon na ka. Rosana,
Amom ka di nga ay ayatan ka unay. Ang mala. Urayak ti gundaway amayat nak. Urayak dayta, Rosana. Agyaman ak. Rimwar matlaangan ni Solomon iti silet nga ayan ni Rosana. Adela, di ka agpadlaw nga iso ti sisi, ma'am. Dakes ka no kasta. Ha? Ala, ituloy mo day tararamidam. Kupinam amin dagita kukupinan alinabaan ta. Wan. Sige, tayo nakijay kusina. Ituloy ko ti aginaw. Salbag. Jak makaturog. Boss! Kunami ano maturukan iti ayan ni Rosana. Wen nga rod, boss. Rimwar ka nat. Kat imay ka dito yung kwarteris mi. Kahit ko ti uminom. Sige, boss. Bukbukak to may sa baso. Atoy, boss. Apalan na kaunay, boss. Nga mawan magkayam tinapasamak iti ipapan mo iti ayan ni Rosana. Talagang awan. Minasahin lang. Laang, boss. Wen! Loko kayo Tapay, anya tinamnamahan nyo mapasamak. Kunami no asawa umod, boss. Saan pa'y nga ita? Takas itinakunakon, urayak pa'y nga umamo. Angam, kaanon to pa nga, boss. Kasano nga niya umamo? No di umat pamuan, boss. Bayan nyo lang ni Rosana. Urayak ti panawan nga umamo. Tanaragragsak no kasta. Nasamsam Anya na nagmayat to tirik na. No umamo kanyak ni Rosana. Maskay? Boss? Aramidam manan ti jak kayat. Sip-sip ka ngamin, maskay. Nagkatawa ni boss. Gidda naman. Kwa boss. Walang saka na kami. Labot ang makikita kong tibaligim. Ti kinasamit. Ti hayat ni Rosana kan ka. Boss. Anay ko. Tinapis na kumitlatan, boss. No di mo kayat ti matapis. Di naksurunan. Wan, boss. Sanan, boss. Sanan. Ansot! Boss, Ingkag paluto iti pulutan tayo. Taginom tayo iti agpatnag. matungpal, boss. Bakit bugan? Amo mo na niya tikayat ni boss apulutan. Wen. Ansot. Sa dino pinapanan nyo itay aldaw. Napan mi sinapol ni Tony. Ngam di mi nasapulan. Talaga ka de, adiyo sardengan day dya tao. Isumat tibilin ni boss. Anya ti aramiden nyo kan kuana no makita yo. Siyempre, gudasan ni boss tibiyag na. Anya. Kaya't na nga iswa mismo ti manggudas itibiyag ni Tony. Anya. Ang Alakit din! Agluto ka ni tipulutan ni. Saan ano ang nyaladitan ti damdamagan? Wen, Adela. Kasta ti aramiden ni Solomon. Apaman na masarakan da ni Tony. Iso asapay la ko mga rod. Tadida masarakan. Sapay la ko mataim madayon. Binalakadak meten. Iso asapay la ko mata nagtungpal. Tano labanan na ni Solomon. Awan na pulos gaway na. Diyos ko, di mo baybayan ni Tony. Ispalom tibiyag na itiima dagiti dakas. Dala, ituloy mo na itararamidam. Tasya kun timangipan iti na ito'y pulutan da. Wen boss,
Naitabo na dagos ti bangkay ti bakat kan ti anak ma. Tay pinatay ni Maskay. Wan, boss. Kasda iti may parbang kadagiti ipatpatag ni Tony. Noad ako mapay kamagyan na dito'y bugalyon. Kamagan tayo. Tayo so ti apang tayo. Anya. Wan. Mayat day ta na panunot mo, Maskay. Nalaing ka. Anya ti aramiden tayo, boss. Kas iti naramid ni Maskay. Apan ang patay iti agina. Kas tamo ti aramiden tayo kadagiti kabagyan ni Tony. Wala. Iti kasta. Siguradong agparang ka na tayo ni Tony. Nalabit anaamuan ni Tony. Ti panang patay mo iti agina. Isungay madayo. Ket narigat tay ama sa pulan. Ngem no maamuan na apatayon tayo dagiti kakabagyan na. Kapilitan ngagparang. Ha ha ha. Wen boss. Mayat laon ay tinapanunod ko. Sige, boss. Dahito yan, tipulutan nyo. Ano ang dapay kasapulan nyo? Umayo la ibaga ka na kami ijay kusina. Anso. Kasta tinangag ko. Agina ti pinatay ni Maskay. Agina. Wan. Iti ipapanda ka numanen. Naitabunan ti bangkay ti agina. Agina. Abangan no. No. Takasinsin ko, Adorotia. Saan? Saan, apon no? Di mo ko maitulog akasta, apo. Adela. Abangan no. No nakadanan dakit di mat iti ayan ti kasinsin ko. Isuda ti pinatay na Maskay. Ni kasinsin ko, Adorotia. Kanti anak na ni Karding. Saan ko mamatapo? Jack masigurado, no isuda. Basta kasta tinagod ko. Di ka agpadlaw, Adela. Amang lumay titin ko sila ni Anson. At makita na kang agsangsangit. Bukan. Bayam, agdamag ka ni Anson. Naimbag na dyan. Tasong bata na, no kasta nga adadamagak kan ko, ana. Apay nga imay ka dito'y kusina, Anson. Naibusan ti pulutan niyo. Wan. Oh. Apay, bakit Adela? Apay akas tatilangam. Agsangsangit kan samay, ha? Ko. Anson, asino ka diti pinatay ni Maskay? Nangeg ko nga agina. Anya? Kasta ti pagsasaritaan nyo, iti umunagak, iti quarters yo. Dumdum nga kagayam iti saritaan mi ha, bakit bogan? Hakat, anya kumangay. Adda ka di maramidak no bilang. May saak laeng ababaunan diti mansyon. Isu nga uray anya ti mangeg ko. Kaslaawan dagita kanya. Apay ngarot nagdamdamag ka, ha? Damagak laeng Asino ti agina a pinatay ni Maskay? Nagulit ka. Ibagak man langan. Dagiti agina. Akim mamangan ni Tony. Anya. Wen! Pinaltugan ida ni Maskay. Tawan kanumot lat sirserbida. Di da ngamin ibagano sa dino tayan ni Tony. Isto akas jay. Pinaltugan ida ni Maskay. Ket dayjay.
na itanamdan. Oh, pinatay na ti kasinsin ko kanti ka anak. Makita mo kita, di kinadakas da. Dakas da at tao. Adela. Isu anarigat akong traan dagita at tao, Adela. Kaputan na laka-laka dakwada ipumatay. Nagdakas da talaga. Nagdakas da. Kebgon di maturag. Sige, boss. Alita kalatan. Dita ka mamikin ni Ansot. Sana bale, boss. Ta natalos ma. Kanayo nasukatan ni Bakit Bogan. Ti ap-ap, ti kama. Urisak, Masgay, maturog ak matan. Di maturog tamatan, Ansot. Nakaturog na natanong, Adela. Di da pa'y nadlawan ti isasarnag ko iti quarters da. No kasta, tulungan na. Kaya't ko akasarita ni Rosana. Sige, mabiit laang. Taalaag ti tulbak iti silid nga ayan ni Rosana. Pinatay ni Maskay da Dorotia kan kating anak ko. Sapsapulan da kano ni Tony. Kat iti saan da nga ibaga ti ayan na. Pinaltugan kano ni Maskay ina. Naitabundan. Dagiti kayo. Saan ko man laan nakita ti bangkay da? Addan to aldaw da. Saan amay may sa ti aldaw? Sunggatan dan to da ito nga inaramid da. Talaga takas da. Nakasingsingput akasinsing ko. Awan mat basul da. Umapay anay raman da. Awan asida. Ala, maturog tamutan, Adela. Aginana tamutan, tabasapat tapay nga agrieng, intun bigat. Sana ka makaturog, Bokan. Nasken apatib karam ti pakinakam mo, iti kaadam ditoy. Basta ti panunutam, addan to aldaw, dagiti dakas at tao. Bokan. Ala, maturog tan, tanay, rabiin. Nakaturog ni Bokan a pinanawak iti siladli. Di na napupuutan tiror ako. Naskan ang makalibasak dito eh. Kita agtigay. Sapay kumata saan na nakalak. Aglibasak. Kat kumamangak iti mabalin na makatulong kanya nga otoridad. Makalibas nga ta ni Bakit Adela. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Biyag! Wano patay!